لأنقرة بمناسبة یکی ایلونه روژا اشتیا جیهانی جالی شارداری چانکایی و پیشاندان کاریکاتورین اشتی هات وکرن. پیشاندان جی پنجی برهمین اشتی خواست. ین کاریکاتوریستین جی ترکیه و جوالاتین جیه پکته. و لناوندا چانده یا زلفی لیوانلی ته پیشاندان. هروا پیشاندانا اشتیه لسر اینترنت وک آنلاین جی ته بلاف کرن. و کسین کش بر پاندمیه نکارورن دجی دا ببینن. دکارن لسر پلاتفورمین دیجیتال ین شارداریه لبرهمین پیشاندانه بنیرن. ریوبرا ناوندا چانده یا زلفی لیوانلی فرزایی دبیجه. به پیشاندان آرمان جوان بالکشاندنا سر آشتی و آرامی جهان و ترکیه. Dünya Barış Günü 1 Eylül itibariyle açıldı. Peşandana be bonaya yeki ilone roja aştiya cihani hatta amadakirin. Dve peşandane da mecihda pence berhemin karikaturisten jvalaten cihani yenvek Yevnanistan, Çin, Japonya u İran'e. Armanca me bo balkişandına aşti u aramiya dünyaya. Her wa serderên pêşandana aştiyê ji vê pêşandanê kêfxweşiya xwe tînin zimên û dixwazin zêdetir xebat û çalakiyên wiha çandî û aştiyane bêne kirin da ku civat zêdetir fêrî çanda pêkvejiyan û aştiyê bibe. Emeği geçen bütün sanatçılarımıza kutluyorum. از همو هنرمندین me pîroz dikim. Destê wan sax bim. Daxwaz la ev karikatûr û xêzkirin di rastiyê de jî pêk bihatine. Bila şer û kuştin tune bim. Daxwaz la hemû mirovahî di nav aştî û azadiyê de bijiyane. Bila xebatên wiha ciyawaz tim werin çêkirin. Pêşandana karikatûrên aştiyê ku bi hevkariya şaredariya Çankayê Enqerê û Komeleya Karikatûristan va tê organize kirin. Li navenda çandê ya Zülfî Livaneliyê wê di navberê yekê îlon û 21 îlonê da vekirîbe. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.